pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Dari sini, ke sini langsung pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 35 Palembang, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, staf tata usaha dan pegawai lingkungan SMP Negeri 35 Palembang, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan sekolah yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat, kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan surat Al-Fatihah, 3. Pembacaan surat Yasin secara bersama, 4. Doa, 5. Penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pertama yaitu pembukaan. Supaya mendapat keberkahan, marilah kegiatan acara ini kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh guru kita, Bapak Zainul Rizki SPDI. Kepada beliau waktu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sa'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita khususkan buat guru kita Bapak Muhadir bin Rusli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hakim wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim.
Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami mengadakan tantangan persembahkan puja-puji kepadamu. Tiada kata yang patut kami aturkan, melainkan kesanjungan tertinggi-tinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin pula pada hari ini kami bisa berkumpul. Untuk itu ya Allah, berkahi dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang dosa kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami, para pahlawan syuhada bangsa kami, sebagai ujian dan cobaan darimu, serta ikhlas dalam mengabdi kepadamu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami semua yang benar itu tampak benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazila wa barakatan shamila ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal 'amilin wal musaffidin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Khususan Bapak Muhadir bin Rusli, summa ila jami'i ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibiha barriha warhamhu wa afihi wa afu'anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu'anhu. Allahumma la tahmilna ajrahu wa la taqtina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lana bil Islam, Allahumma ighfir lana bil iman, waghfir lana bi husnil khatimah wa la tahfid lana bi su'il khatimah. Subhanal munabbisi an kulli mahmud, subhanal munabbisi an kulli mahmud, subhanal munabbisi an kulli madyan, subhana man arada say'an an yakula lahu kun fayakun. Ya mubarris farid, ya mubarris farid, faris ana humumana ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesehatan, keberkahan, diberikan segala kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Elisha Novarianti selaku pembawa acara mohon maaf atas segala hilaf dan salah kepada Allah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.